kura you kura asem opra abusuafo mame te haban yenya enhyamaso na me bedi sunsun mu asem why ze mo amuni ze pengi etina fie ni ebunya kawefo a okam ntokwa ekoso amasante takase ne so sunsun mu anipa mienu jataba anobofo ani obofowa ntokwa ne mu aso gegege na we ne ato akire me seja mena migale wi ana insu asa me meka bi nenye yi na afra mbe bibi mu atietie nyame nipa wona wo hye nyame nipa wo hye asofutale di kambo amani eba ne sen se mani abre but ni brand soja meni bi se wani abre pa wani mbre anka won kasa wani mbre anka kasa me se eba ne sen o comfort baabi wo kroma o ya kra wo manim sikam abrabom bibia odi ben fie me nsadi di matem atwantura to me so gaza otra ni tv so kire da me ko prison memfi no timi fa wa gbini sa no otan wo edipa wo kana se ma me fa nche da eya me yire e friend kunsia da ge re didi na tem man kasa odi mi gasa ende mi kura me yire sa abra pe ma hwe o kanu wa sembonia ntokwa makunu bana toni ejume mu wo hwe yaso be kam ino asema me ja ofri sa kwa ene wa semo de kasa ge ni timi trasia na ono cookie story no de atomi so be what she know ni se oya de won tro ho me maye bi program me kan sofofo asem no obi abodin ane na abeja ma ho wodi apuputu ne fa ho bra ebe ye usese ne obaji wani so menfrɛ wo wano yabe menfrɛ wo de bia wano yabe menfrɛ wo se me start one so a obeka dem if I started with her when who you gonna start wodi am ye piapia ne fa ho bra wo wo sika wo bɔ pa ya twia monko wo sika wo de nkrofo ya adwuma ya twia eno na kyase wo sika na nyame nipa wo ya nyame nipa wo njai man kana asumdwe nkoto ekun bia da wani na wanko a entwada na beteria wo kan ase anache so pa che se Israel krofo kra konko oko etina ya tokwa bu eso okon ane se nyensa se onyankopon adwuma ne tamfo ne okomfo a I'll fight with my last blood. But it's about we usun kasapa. I'll show your camp where power lies. Who said the enemy me kura feno, me kurunya na feno wa. Na wo chana na wo chane so really panam. No really panam. What do you mean? What do you your bema brabebo mi din? Some year program no mi bobi dia fa ho be woso. Why dem be brave man few? E call be about me hontia. I bet now no be kasa kira me yere no bi mu me yere wo. Put me see me kwase a. Na be ma woda wo chi de tipa ne me. It is a mobile ya muzeya. Assemble me yangi obini mo ha. Me say he opambo ha. Owusu bemba obo ni din me hiano ha. Ye di asem na abu akunfo. Sesi a ye bu asem no fo. Sesi a di odi na kotum. Yeah. Obra ebuzuafo. Samu ngina na wotwe mu mahu de ekoso wa masante tankase ne so de bia ntokwa asa ententan so baye da na age ntokwa ana obi di obi atem akola bi di panyi bi atem na panyi bi eso di akola bi atem na panyi bi ambu no ho adan ne wo se ba ne sa obofo ana me di kan hu di video first na obetutu baye se ntokwa na me na che wabato wa che nemum aye reverend owutu bempapo ne kasa kire na mribi ana ntokwa no wanko na afedi amene no wakoka kana yira sanka ne mantafo tiene wabeti na gwem se owontokwa na omfa message enkoma aye oba na oten no de edi asem no na no yabe na ya konfo agrada se wabeka ntokwa jinjan no be chida de pass na last stop ne ya ana obofo wanso betutu baaye se hwe umasa okari ewu a pebebi tina o embefa me so mpe hype hwe embe fame so mpe hype kura na so betitin ene kosi ada ebe wona me do ye me program bo me TV so titi bia ma mo sha yes nyame yodo na kire se obofo won so eto nani a ka bie na no so de obeso kire ne se ene saade a ene me twen kosi ada wo so yo ba belema wo so tua bibi ti se me a ene bra ne ya hwe akiri
share me mentafu me amahina san wa be come asem ana me yire no wa be come asem me fanche o last end no me wie ukura ese sa na asem na kodu oti yengina ye twen kosi ada said your beba na your sound beto aso de edi wo no ebe beto so wi a afi de sound beba beto akire biem no bande bi tv so ai ma ye panyi a me man kola nyankafo ma ye mbu nyankawe fo ma me kan hu de ebe twitwa asem ni say ten ne ya de ase ya bua no ai e twa no ne ya de koto maybe e so da no ya de na koto wo abusua ne fa to so mienu abro ni fra ne part 2 ma me fam se kan wo ho na me ntumi che na mfifire tie binum ensa we mfifire koti ababa we be na me boni di sem ngina mo kan no akuapim polo ai emro yi ne ho ne ba ono so wanyini ni mfie so a se ebu kotogego nanim se o hira no so ka de o se yehu de opa akire o aban mra so ni mu no ebi aye mi aye se Ghana de ya enkosi hwe Ghana panyifo so person mo che so mo escape boat no na ya agensem e won tentan ne so ampani ampa be to mu na wotwi mu ande kuapem yesi so ba Friday yi o se na me send menyem wanim se oba kokot no nyema etimi favor kakra ntia na kuapem onye na agin so be wu ne ba echi enso so no wae ada akotokotoje aye ahye wo sende be anyi nsem be ba ni nyira kina ban se hwe ko hwe ensawe mu wo apemfu egu wo hwe na wo de wa kola bi kura na no wadi to afie so dem na wo de wo no wani mbugwe wo nyem kura wo be kuma pam yanka bi ahye manopei me twan hu video ameya yen ko hwe akuapem polo jail 90 days 3 months na 3 months Ghana si wo mu 3 months boko ahudwo de akuapim polo anfo fianto ota ya man 3 good months 90 days so fan ko tira ko sha ban kuku fansu yansa no firi mu fia afi wa be yina wa mu biem wa be firi mu fia afi wa be kire sa oba ma wa mu ni ma pa mu ni nufu ntam no ya mekunu dia sa mekura me kan wuti na ba ma bi mpa wade be bi mpa wade amba no tale ye sequence no esa sa me be ma oba wa mu na esa me hunu me wade a me hunu me nwade yenso akuapim polo ma me hu da ma me fele fa hono na wale ni den biem ampa court so kire se enka ye ko cha hu da bi amode na ye scapegoat ni papa we na bloggers bebre beska na prepare ye mia menua wano kura be fo aso so ta bloggers na chi ya e wa bro kire de enim sa bro kire obi nya kesa demo na wo pa lawyer na court na police chono na ne bufu mo na o mi asem ni mu mo aha ya mpacho kura minim se de omote ase ye fo abagana de ya nchini nkuno ya chini ni ebe kunu so a na obi ansa dem ana enye hwe sa Ghana fo se ye enyadwo sa entibia no ye ntoafo asubie ya makuapem potwira banko kum 90 days oba wode sua nyansa anuanom na abusuafo ana mede mbesi bantibi tv sunie wunya subscribe ya me patch of ancestry subscribe ne so ubo se hoye kokko adane fita na chese wa subscribe na se hoye fita de dade a na chese wa subscribe de da wunya so be subscribe bibi na chese waja ne sa no ama me like and comment ho makra mu nyina opra akuapem pano so me ekofodua ni de me do sanwa mu bia pano so boftu no we de onko ana obedi o prison me du ha anya se ye nchendi he aba fresh na dade bia celebrate pano onko ana obedi wo de o me chocho me channel so wo so bebre eti no ye di are ho de na so video ese ya na wanim se the media games etie for the time ka too much alago besie makra mu nyina opra nyame kan ho ye be mane makra mu nyina baba